حالا بینران دریا ناوراست بگومان في دریا ناوراست نهابویه چقا ململانه هفرکه که سراسی نافچه نف دولتی تایبتی روشالات دریا ناوراست که ترکیه دخوازه لوی دریای بگومان طاقه بدست بکوه دریا ناوراست گله که دولمنده گله که دولمنده تگوتن پیتری 240 تریلیون مترین سجاین طاقه غازه سروشتی نفته تدابن بگومان اگه ترکیه جیوه که به دست بخواد نفته و طاقه به دست بخواد لغازه سروشتی پیدوی لدرونه به به اگه شولاتین گله که زلهز ین اقلیمی سراسه نف دولتی جیوه باندوره هبه ترکیه سه کشورین به باندورین دنیای برای بحر به هفرا گریده ده دکتور زهرا صالح اکادیمیسین لبرمنهاگم لبریتانیا گلمه دکتور دماتا باش به اردوغان گلک به دجواری روبرو هر کسی که به که معارضه سیاست و هجمون گریاویه دبیجه حتی دبیجه ماکرون بیراتت فرانسا للجزائر چند جزائری کشتبان دبیجه ما يخال یونان جینه که تزانی فرانسا سید الاتحاد اروپیه يعني وان پیش هاتان داخوانین دشهفدو ين اردوغان و ماکرون تو چالک ده گلو بله صباح الخير وبو بنيراني تجي سلافوريز سپاس هلبت يعني قوام مرو فانو جين بهوري سير دكي فانا كوكين زرتو قفن تركيا جالي كيف بهتر اردوغان وجالي ديفا ماكرون وهن ولاتن دن يونان بي قبرص بي مروفد بيجي يعني ايرو بري صبا شارك العرديل دار كبلي باوريا مدام يك جارة يعني او خطابه او اخفتنا ميديا وزرت وقف نهر جار يعني راستن يعني جبر يعني نولو هسانا جو ايرو دفرك وكا روجلاتا درياي نافراست جو دفرك استراتيجية نتن يجبو تركيا يعني براستي لجبون ولاتن دنيا كتيا اوروبا ناتو افحموجي او ولاتن زلهيز جو ايرو سروريات دنياي دكن تجاري رين نادن ولاتك يوكا تركيا جو دبن سروكاتيا كسك يوكا اردوغان رجو ايرو تخوازي خو بدي ناس كرن وكا يك جنفيين ارتغرول يانجي او سلاطيني عثماني جو كاربي راجي شوري خو لهسبك خسوار بي وبنافا اوروبا ودريا بكفي وولاتا داغير بكي اف خونا كد باوريا مدى اردوغان ما بس تاوي جي بهتر او هستن مسلمانتیه هستن نجات پرستیه دندروی ترکی دا نزیکی خوب که دا خوب دی ناس کرن گو او سواری راشتنا على مسلمانتیه بله دكتور تضاني يعني قالك ولات عربي جي كل سر دريا نافراستن مصر دولة فرعون تضاني مصر بهسترين دولة جروي سربازية في دفرية إسرائيل جي سر دريا نافراسته كردستان ما جي جروشا في كردستان العفريني دچو لور عالي دچو سر بحري لتديت عفريني وهات داغير كرين وهات خوني مهم افجي شعريه كديشو يعني اف يكجي دور تذهبوا باشا يعني اردوغان وان جفان دخوه ودناوا بحري جدا مانوري سربازين مترسيدار دكه ايرو حتى دوشنبي مانوره كسربازيه قالك زبلع بك وكشتينك وطاقه كشف دكان دناوا بحري دانا حتى تقولن يونان دبيجة تجاوز حدود المجي كرنا ودبيجة جا أردوغان كما غازة سروشتي قالك ديتيا اها دي استيراد كين تفي شاد بيني قالوا يعني دورتي يعني ديتا براكتيزا كرنا فيك يعني از باورم يعني مسألة قالك تبلي هفا يعني نولو هسانا شخو يعني تشيروكانا كوكين تركيا ويونان قالك كورن يعني بصدي سالانه تبلغو هر دو جي اندام ناتو نج دورا 5 سالي بجي ل گله جارا جي نزيكي هف بونه گو بكمنا جنگين شرده لهر ناتو ناهله يعني صدمن گلك صدم هنا يعني جبرگو يك جي چه نابه ده اندام ناتو يعني ديك هف بنديه ده شركي وكا ايرو گو بيل دار خستن وي هلبت باندوراوي گلك هبه يعني دولة وكا أمريكا تجاري فينا ناهلن لدبرج باوريا مدى يعني تشتكى قال لك جرنج هي جو إيرو دهيلي كسكي وكا أردوغان الجرال في نفط وغازي بكي الوي دفري يك جيش برغو إيرو يكيتيا أوروبا بارچبويا لقال ويجي ناتو بخوشي بارچبويا هل وستا خود تبلغو يعني إيرو كتبالا خو بديه ده
بهتري ولاتان بشتفانيا يوناني تكن وقبرص يتكن دجي هالوسطى تركيا ابنات دي ناس كرنجو اوكا نامايك يجبوي اردوغان جو نكاري وان زي دقافين وان تشتيغو قفين ودكي لفرنسا بي ولا اليونان بي جبر يعني هفيمان الناف دولتي هنا ايوه دفري بله دکتور طبعا پیش هاتن تازه جنه مایک پومپیو سردان قبرص یونانی کریه تو زانی پشتی بدهان سالان حضرا چکانجی لسر قبرص یونانی را کریه امریکا حتی ترکیه و مترسیدار و گوهرنا تازینا هزی دبینه دبیجه که پیوسته پومپیو دبیجه که پیوسته ترکیه دزبرداری وان تجاوزات مترسیدار به ایک سیناتورین بنابودنگین کماریان امریکا هر ایرو راگهاندیه که امریکا هزرل گوهرتنا بنگه انجرلی که ترکیه دیگه برافیونا توزانی بنگه انجرلی که ترکیه سال 56 سال در بازبوی ایکش بنامای سرکی بو که ترکیه به اندامیناتو که امریکا و بنگه بکارتنا شهرسار نزدیک بول روسیه چند صد کیلومتران لمسکو دیره تو به پیشاتی شاید بین امریکا جدی بیجم ناراضینه بله شخوا با خفتن دافنا گلکی گرنگ شخوا متخصص از بیم وی خالی یعنی از باورم دوان 10-15 ساله بهوری دا ترکیه گلک سرگرانی الامریکا تکرن و ناتو جبو وی قاعده انجرلیک يعني بلكي تبيرات شري دجي صدام دا نهشت جو دورة لي جو هزين أمريكي دورة در إيريشي عراقي بكن لي همبري وي لحمو ولاتن خليج وقالك ولاتن أوروبيين الويدر دوري بارجهن لشكرية أمريكا الور هنا إيرو براستي قفا أمريكا بومبيو ناهي جو أردوغان وازرتي خب داوي بكي بومبيو واتا قد الخبرس يجي قد في هزي خفكشيني إيرو جوهرتنك استراتيجية هفالبندية دا تشي بوا بشتي هف بيمانا يا اشتيانا يا دولتا إمارات وإسرائيل ودهو إيرو جيا بحرين جي وارو جين بين وين حمولاتين خليجي ولاتين عربا وي هف بيمانا فرمي وهشكرا وي بإسرائيل ربكن أفناد هيلي جو هفالبندية استراتيجية جو نو أفا ببي ويج كوك بي جوهرتن او گرنگیا مانا ترکیا وقت جیوپولیتیکا سیاسی جبوی ناتو جبو امریکا جبو اوروبا نما ایدی دبی نما ولو گرنگیا که دستین جبرگو وی چاخی وی هف بندیه که نو آوا ببی اسرائیل ولاتن خلیجا دوردا کرجی بله دكتور دخازم فيجي بفرسم طبعا لدفره هنت بيشاتن نهانه پیشاتجی بگمان تو زانی یعنی ترکیه دبیجه اتفاق لوزان 2023 به داویته ایدی کردانجی گلک زرار کرد اتفاق لوزان تو زانی وکو بدیل اتفاق سیور بوم دبیجه ایدی دست ترکیه تتفکرن بدی غزا سروشتی بگره بدی هندگ مافینه بو بینه و گراندن ده همان دم ده هند تشتین نوهنه اتفاق روسی و ترکی بو کشانا بوریا غزا سروشتی لبن بحراس بی بو اوروبا حتی او ریا اوریشم کسینه سر پرشکای دیگه ده همان دم ده تحالفا إسرائيل ديجال بحرين و ديجال إمارات ديجال كلات الدنيا العربية مانور سربازين قبرص ويونان وإمارات ومصريج و لفيناوي لدرياس بي برسينجرتنا تركيا ليونان يعني هند برزجريك زورن دناف هفدونا تتزاني يعني أسخرا دچارچوه بسيارة كدارا سيد كم يعني إدارة كرنا في همي أزمة تركيا بتنه هشتيه جلو دكارة بسري خوار تشتي بك از باورم يعني تشتيقو إيرو تشهد بن نجبر خواتين يعني نولو تاني سري أردوغان دنا وولو بهساني وشي بن يعني استراتيجي وبوليتيكا وان دفران هر وان ولاتين زلهيز وارسم كرنا وبلان كرنا أبجي از باورم تشتيقو تشهد بن بلانك واستراتيجيك دو دريجي هذا جبوي دفري يعني تركيا وي از باورم وي تركيا قالكي يعني وي باش بكبت في وانا كوكين في دفرا في هذا وتبشاتين بيدجي برغو وكما قلتي الترناتيفا جدبو تركيا آماده بوا جقلك آليافا يعني إيرو تركيا ولاتي كما دفي هرمي دقو بي دوستا يعني تاني ولاتك يبتشوك وكا قطر قول فلي دكتور اگه گلکی بکرتی بابت گلک برفرات وزانی بتبحث كردان كر طبعا
هایدروپولۆتیک یا دەڤێت توزانی تاقا گەلێ گرنگە دناوە کورداندا دناوە کوردستانیدا تاقا گەلێکە کورجێک بوونە ڕقەمێکی پێز نەوە ڤانگواردنی جیۆپۆلۆتیک تا بەحسی کوردانژێکی گەل و کورد چ بکەێت ez bawerim ji xwe yanî dem dibe dema Kurda ji ber divir de vêce Kurd gereka weke dibe lêstika siyasî xweşik bileyzin ji ber ku îro ev pêşhateyên bê de hevbendiyên stratejî nû wê gelekî dikevine bin berjewendiyên Kurda de yani berjewendiyên Kurda û va welatan îro yanî weke nimûne weke du welatên ku îro bêhtir ziyana û tehdên welatê Ereba û Musilmana dikin Tirkiye û Îran ev her du dewlet jî her du ji dagîrkera welatê Ereban e divir de û her dijmineyekê ne ji bo doza Kurdî divir de ez bawerim ew stratejiya Erebî yani bi taybet bi serkêşiya dewletên Xelîc wê bê guhertin belkî hinha hinek nîşan têne دکتۆر pirsa Kurdî re got hevbendiyeke nû ava bibe navbera van hêzên dewletên Xelîcî da û Kurd û İsraîl û Ewropa û Amerîka jî wê بله دکتۆر bi destûriyata taban babet gelek berfire derfetekadî demê pîtir serbavîn demama han têra kir Diktor Zara Salih akademîsyen lê Brîtanya gelekî spas diktor dema te baş be. Spas.